Sami. Om Swastiastu. Kenapi gatrane pasti kebecek nih astungka. Aingge titiang di made Ayu Sutrisnawati reng rahina sare bangkin jagin latara materi inde kruna lingga. Aingge sedereng lantur indayang dumun titiang lataran inde metode sadikaan yang titiang rahina sare bangkin inggih punika metode DM. Nah, punika metode DM nih. Metode DM inggih punika direct method. Direct method inggih punika metode sane nuntutan para mahasiswa mangdane mersidaya ngubaosan ngangen basa sane kepelajahil. Ring metode puniki para siswa naonin kepelajahan mangdade mirengan nonton materi sani sampun kesayangan oleh guru. Nah, sedurung lanjut ke materi, Diki tidak jadi petaken dumun. Nah, pikir alit-alite uning nika, napi kruna lingga punika. Anje kruna lingga punika, ini punika kata dasar sekadiring bahasa Indonesia lan kruna lingga sekadiring bahasa Bali. Angge kruna dwi lingga inggih punika kruna sanelinganipun kaping kalihan ritat kala muncarang utawi ngubaosan saha meduwe pepalih sane meendahan. Angge kruna dwi lingga punika kepah dados limang soroh. Saneka pertama inggih punika kruna dwi samalingga, saneka ping kalih inggih punika kruna dwi samatralingga, saneka ping tiga inggih punika kruna dwi mayalingga, saneka ping 4 inggih punika kruna dwi purwa, saneka ping 5 inggih punika kruna dwi wesana. Saneka pertama iriki titiang jadi pacar lantara inde kruna dwi samalingga. Kruna dwi samalingga inggih punika kruna lingga saneka ping kalihan tur lingga ipun nenten wenten paubahan nih. Sekadi imbanya nih jegeg-jegeg, bagus-bagus, umah-umah, alit-alit, biwas sanekyosan. Nah, sekian kruna puniki sekadi imbang yang jegeg-jegeg puniki medue artos yang jegeg manten nika medue artos anak lo sane gelis utawi jegeg pisan. Nah, yang jegeg-jegeg punika medue artos anak lo sane akeh lan jegeg-jegeg pisan. Sane kaping kalih inggih punika kruna dwi mayalingga. Kruna dwi mayalingga inggih punika kruna lingga ipun sane kaucapan kaping kalih wau medue atos sekadi imbanya nih kupu-kupu, pici-pici, omang-omang, katang-katang, ogoh-ogoh, biwas sanityosan. Nah, ring kruna kupu-kupu punika redosnya nih yening bawasan siki manten kupu manten nika nenten medue atos. Nah, yening kalih nika bawasan wau medue atos. Nah, sekadi kupu-kupu punika dadosnya nih kupu-kupu punika buron sane mersidayang mekebat ring langite. Punika alit-alit. Nah, sane kaping 3 inggih punika kruna dwi samatralingga. Nah, kruna dwi samatralingga inggih punika kruna sandelinggaipun kaping kalihan sakewanten wenten amatra pebinayan ucapipun. Sekadi kruna tunda dados tundak tunde. Nah, kruna bading dados budang bading. Kruna balik dados bulak balik. Nah, nika ring arda suaranya nih nika mebinayan. Nah, nika kawasanin kruna dwi samatralingga.
Sane kaping 4 inggih punika kruna dwilingga. Nah, kruna dwilingga inggih punika kruna lingga sani kecap utawi wanda nyani ring pengarep nyani ke kaping kalihan tur muah utawi ngubah. Tegas tur tetua kruna inucap saking kruna lingga nyani. Nah, imbas saking kruna dwi purwa inggih punika sanika pertama sesari. Nah, sira uning nah pinika sesari pasti ke alit-alite saya ini ke ngambil sari nggih dateng dados kenten nggih alit-alite. Sane kaping kalih inggih punika sesate. Nah, sira sane kayun utawi seneng sareng sesate. Nah, sane kaping 3 inggih punika sesayur. Nah, biwah sane tiosan. Nah, sane kaping 4 inggih punika kruna dwi wesana. Kruna dwi wesana inggih punika kruna lingga sane kecap utawi wanda mungkon nyani ke kaping kalihan tur ketah nyani mendaging pengantar. Nah, sekadi pengantar pe. Nah, imbas saking kruna dwi wesana inggih punika pakecos-cos. Sane kaping kalih pakel tel-tel. Sane kaping 3 pakel mel-mel miwah sane tiosan. Kruna dwi lingga sane sampun lataran titiak iwau punika inggih punika kruna dwi lingga sane nenten medaging pawah. Nah, ring maaf mungkin wenten malih kruna dwi lingga sane sampun kedagingin pawawah sekadi kruna awak. Nah, kruna awak punika dados mubah dados nyane ngawag awag. Nah, kruna ajar kedadosan kruna meajar-ajar lan buah sane biasa. Punika indek sukseman lingga sane sampun titiang lataran. Napi manten sekadi soroh-soroh nyate. Kruna lingga punika kekepah dados kudang soroh lan imba-imba sane sampun titiang iceni wau. Mangkin titiang ngicenin alit-alite lengkara. Indayang rereh kruna dwi lingga ipun lan piring urat tiang lengkara sane mangkin bosan titiang. Sampun lali nggih alit-alite pakasami durus cawis pitaken nyani ring kolom komentar. Nggih wawani titiang pitaken nyani sekali indayang rerah kruna dwi lingga ring lengkara sane sampun titiang babahan iwau. Nggih jantos titiang komentar alit-alite surang sami nggih. Nggih, maka pemuput titiang aturan suksema lan guncaran Om Santi Santi Santi.